Uyu ni umusore w'umunyarwanda witwa Eric Semuhungu, ngira ngo muramuzi cyane ku bakoresha social media cyane, akunze kugaragara. Ni umwe rero mu bemera ko ari umutinganyi, ndetse mu bagiye bamukurikirana mu bihe byatambutse. Mwabonaga bamwe mu bagabo b'abazungu babanye, basezeranye, ndetse mukunze kureba ku rutoki rwe yambaye impeta. Hari umuzungu wigeze amwambika impeta babanaga, ariko amakuru nigeze numva ngo nuko yapfuye. Amajije gupfa rero, ubwo nyine birumvikana yuko uwo paje yiwe yahise ikurwaho. Ariko uyu musore ndi kubereka cyangwa se ngira ngo mbabwire ibye, ni umutinganyi, aryamana n'abo bahuje ibitsina kandi akabyemera. Yitwa Eric Semuhungu nk'uko nabibwiye. Rero hari ikibazo amaze iminsi akurikiranwaho cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni, nk'uko na mugenzi we Djihad yagiye agikurikiranwaho, na bagenzi be ba Papi Nesta n'abandi. Ariko uyu we by'umwihariko ntabwo ari muri kesi ya ba Djihad w'abashu cyangwa se Papi Nesta, ahubwo uyu nguyu Eric Semuhungu we ni kesi ye ubwe n'abandi bagenzi be. Urwego rw'ubushinjacyaha rumukurikiranyeho. Eric Semuhungu rero muri bimwe agiye akurikiranwaho hariho ibyo byo gukwirakwiza amashusho no kuryamana n'abandi bagenzi be ku gahato. Rero urukiko rumaze kureba dosiye y'uyu mugabo cyangwa se y'uyu musore Eric Semuhungu, rero yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo yerekeza mu igororero rya Nyarugenge. Uko byagenze nuko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Eric Semuhungu afungwa iminsi 30 y'agateganyo, agakomeza rero gukurikiranwa afunze, nyuma y'uko rusanze hari impamvu zikomeye ku byaha akekwaho. Birumvikana kuba bamuhaye iminsi 30 niyo gukurikirana neza mu buryo bwimbitse ibyaha ari gukekwaho, kuko ibyaha ari gukekwaho ari ibyaha bikomeye bisabwa guhabwa umwanya bakabiva imuzi. Urubanza rero rwa Eric Semuhungu rwabaye kuri wa kabiri ku itariki 28 z'ukwezi kwa 4 2026 ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Rubera rero mu muhezo. Urubanza rwo rwabereye mu muhezo ku wa mbere rero ku itariki 4 Gicurasi 2026. Urukiko rero rw'ibanze rwa Kicukiro nibwo rwasomye imyanzuro y'urukiko rutegeka ko Eric Semuhungu afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza rero rigikomeje. Mu mpamvu rero urukiko rwashingiyeho, rwasanze hari impamvu zikomeye zo gukekwaho icyaha cyo gusambanya undi ku gahato, hashingiwe ku buhamya bwa Mama Junior ndetse na Eric Semuhungu akaba avuga ko basambanye. Birumvikana ko yarabihamije. Uyu ni umutangabuhamya avuga ko imibonano mpuzabitsina cyangwa se ubusambanyi bwakozwe ku gahato. Uyu Eric Semuhungu rero birumvikana ko iyi kesi ari we yayikoze. Rero uyu mutangabuhamya akaba avuga ko rero ibi byakozwe, nubwo rero abyemera. Uyu Eric Semuhungu avuga ko bari babyemeranyijeho, bityo ko atamusambanyije ku gahato. Mu isesengura rero ry'urukiko basanze iyo biza gukorwa ku bwumvikane batari kumurega. Indi mpamvu rero ni icyaha cy'uko cyangwa se n'icyaha cyo gusakaza amashusho y'urukozasoni. Nubwo Semuhungu Eric abihakana, ariko basanze groupe ya 4 cyangwa se groupe 4 za WhatsApp muri telefone ye zaranyuzwagaho amashusho y'urukozasoni. Bivuze ko muri telefone ya Eric Semuhungu harimo amagroupe ya WhatsApp 4. Ayo magroupe ya WhatsApp ari muri telefone ya Semuhungu anyuzwaho amashusho y'urukozasoni. Urukiko rero rw'ibanze rwa Kicukiro rwasanze nta mpamvu zikomeye
zo kumukekaho icyaha cyo gukangisha gusebanya. Iki cyaha cyo gukangisha gusebanya, aha naho birumvikana ko iki cyari icyaha cyo yaregwagamo, ariko urukiko rwasanze ko nta mpamvu zikomeye zo kuba rwamuhamya iki cyaha cyangwa se rwamushinja iki cyaha cyo gukangisha gusebanya. Nyuma yo gusuzuma ibyo byose, rwanzuye ko Eric Semuhungu afungwa iminsi 30 y'agateganyo, bagakurikirana rero ibi byaha bikomeye bigenda bimuvugwaho bimushinjwa. Ngira ngo mumaze iminsi mwumva uwo bita DJ Toxic afunguwe, ni nyuma rero y'amezi 4 n'iminsi 14 ahanishijwe amande n'imirimo nsimburagifungo. Rero ngira ngo DJ Toxic mwumvishe ikibazo yagiye ahura nacyo ubwo yagongaga akica, nyuma akirukanka bakaza kumufatira mu gice cy'iburengerazuba asa naho ari guhunga. Aha rero DJ Toxic yafunguwe nyuma y'amezi 4 n'iminsi 14 nk'uko nari mbibabwiye, ahanishwa rero amande n'imirimo nsimbura gifungo. Uwa mbere rero ku itariki 4 birumvikana ni ku wa mbere w'iki cyumweru gitangiye, nibwo urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko Shema Arnaud de Boscher uzwi nka DJ Toxic arekurwa nyuma yo kumuhamya ibyaha yari akurikiranyweho. Urukiko rero rwamuhanishije gutanga ihazabu ya miliyoni 1,500,000, ubwo ni miliyoni 1 ndetse no gukora imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 3, ariko igihano cyo gukora iyo mirimo gisubikwa mu gihe cy'amezi 6. Ibi byatumye rero ahita arekurwa icyemezo kimaze gusomwa. Iyo bavuze ngo gisubikwa, igihano gisubikwa nyuma y'amezi 6, nigeze numva ko iyo bigenze gutya bisaba ko muri aya mezi 6 aba yirinda kuba yakora icyaha. DJ Toxic yari amaze rero iminsi 135 afunzwe, bingana n'amezi 4 n'iminsi 14, kuko yatawe muri yombi ku itariki 20 ukwezi kwa 12 n'ukwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 2025. Yarakurikiranywe rero ibyaha bifitanye isano n'impanuka yabaye mu rukerera rwo kuri uwo munsi, aho yagonze rero umupolisi wari mu kazi akahasiga ubuzima. Nyuma y'iyo mpanuka yahise acika, aza gufatirwa mu karere ka Karongi mu iburanisha ryo kuwa 14 Mutarama 2026. Yemereye urukiko ko yakoze ibyaha byo guhunga amaze gukora iyo mpanuka cyangwa se amaze guteza iyo mpanuka, ndetse n'icyaha amaze gukora n'ubwicanyi budaturutse ku bushake. Yes, n'ubwicanyi budaturutse ku bushake kuko ntago yagonze uwo mupolisi yabishakaga. Gusa yahakanye ibyaha bijyanye n'ibiyobyabwenge n'icyo kwanga gupimishwa igipimo cya alcool mu mubiri. Icyemezo rero cy'urukiko ahangaha cyashyize iherezo ku ifungwa rye, asabwa kubahiriza ibisabwa birimo no kutongera gukora ibyaha mu gihe cy'amezi 6 igihano cye gisubitswe. Birumvikana yuko mu mezi 6 akwiriye kwirinda kuba yakora ibindi byaha, akirinda akabigendera kure. Yitwa DJ Toxic. Ubu rero akaba ari hanze ndetse akaba azakemura ibyo yasabwe n'urukiko kandi agakomeza kwirinda kuba yakongera kugwa mu cyaha. Iyi ni YouTube channel yanyu EYODM TV, kanda subscribe niba utarakanda subscribe uyikandeho kugira ngo tuzajye tubana kenshi cyane.